Alright, isikhathi ke njengamanje sikhomba kona-ke ukuthi it 31 minutes past 9 emsakazweni. Emsakazweni ke isiyathuthuka 97.6 FM kanti ke njalo igama lohlelo ke umkhumbi wothando kanti ingoma bese kulandele yona lapha yana ke iyona ingoma kaMafikizolo ethi nje masithokoze kanti ke njalo khumbula ukuthi ke namhlanje ke esandleni sami ngiphethe i-envelope emhlophe ngabe ke wena le envelope uyithumela kubani ke sizwe ukuthi ke osukwini namhlanje obani laba abanenhlanhla yokuthandwa ngoba phela ke angisho usuku nosuku uhlezi unento ethile nje ofisa ukuyidlulisela isithando sakho. Kanti ke phela ke khumbula ke ukuthi ungangibhalela ku Facebook othi nje siyathuthuka 97.6 FM okanye ke uyangifonela 078 126 9558 okanye ke ungithumele umqhafazo ka WhatsApp uthi nje 069 574 9909. Khumbula ke phela ukuthi sisakaza bukhoma khona la P100 Ntwetwe Road opposite ezindlovini eWard 14 eMthebeni. Kanti ke gama lami ke ngulunga la Poster Bay. Asikhulumisa kamnandi kanjalo ke iradio emsakazweni wakho owuthandayo oyintandokazi yakho ke sizwe ukuthi wena le envelope iya kubani ngaso lesi sikhathi. Kanti khumbula ke phela ukuthi kuzothi mengabe kuhamba isikhathi ngizobe sengiza nazo lapha yana ke inkondlo yothando eyakothandiweyo wakho iyona ke inkondlo leyo ephakathi kwi-envelope.